I'm the answer to your every cry, solution for the way behind. I bring to you the news. Oh hallelujah. Angithatha lithuba ke nginibingelele nginemukele ke esihlokweni sethu salamhla seRhapsody yamaqiniso. iRhapsody yamaqiniso ke ngiyo incwadi yekukholwa yawo onke amalanga. Le ncwadi lena ke sibhalelwa ngumfundisi lomkhulu, umfundisi Chris Oyakhilome, DSC DD. Lamhla ke sifunza sihloko ngumgcibelo dinge-20. Sihloko sithi singemanxusa akhe emthelela wemhlaba. Kanzi ke umbhalo wekuvula lesi uthola kolamhla incwadi ya Isaya sahloko semfica ivesi lesikhombisa. Le ncwadi ifunzeka kanje: umbuso wakhe uyawukhula, kuthula nenhlala kahle kungeke kuphele, mayibongwe inkosi. Uyaqala ke umfundisi uyabhala afundzisa uthi libandla la Jesu Kristu akusiyo inhlangano nje noma ukuhlangana kwetikhoni. Linxusa laNkulunkulu lelenda inzando kanye nelihlelo laNkulunkulu lwendeke ediveni. Libandla yinsika kanye nesisekelo seliqiniso. Ungakuthola lokho na ufunze encwadi ya Timothy wekuqala sahloko sesithathu livesi le-15. Uthi ke umfundisi konke uNkulunkulu lafuna kukwenda esiveni usebenzisa libandla lokungumtimba wakhe. Lokho ungakucondzisisa kahle na ufunza incwadi yabasefesu sahloko sekuqala ufunze livesi le-22 kanye nelivesi le-23. Uthi ke umfundisi futhi ululunga laloyo mtimba. Na ufunza incwadi yabaseKorinte bekuqala sahloko se-12 livesi le-27 ithi le ncwadi kepha nine ningumtimba waKristu netitfo ngabanye, mayibongwe inkosi. Acubeke ke umfundisi athi lokho kusho ukuthi uyingcenye yendvo yemhlaba kanye nalephakeme, indvo lenemandla legcwele inkhatimulo kanye nekubusa. Oh glory to God. Ngesikhathi Jesu athi ngidawulakha libandla lami nemasango ekufa angeke alehlule, abegcizelela kubusa kanye nebukhulu belibandla ngetulu kwesihogo Sathane kanye nemandla ebumnyama. uNkulunkulu wabeka tonke tintfo ngaphasi kwetinyawo telibandla. Oh hallelujah. Tonke tintfo tingaphasi kwetinyawo telibandla. Na ufunza incwadi yabasefesu sahloko sekuqala ivesi le-22 nelivesi le-23 uthola ukuthi uNkulunkulu wabeka konke ngaphansi kwemandla akhe. Wambeka ukuthi abe yinhloko etikwako konke ebandleni. Libandla lingumtimba waKristu. Lokuphelela kwakhe kuphelelisa konke kuko konke, mayibongwe inkosi. Uthi ke umfundisi kwaze kwaba kuhle lokho. Oh hallelujah. Nakacubeka uthi uyabona yini ukuthi kungani kungafanele kube ngisho namunye lobuthakathaka noma lophila njengalohlushwako ebandleni. Sitibonakaliso temaqiniso akhe, ekuphelela kwakhe, umusa wakhe, inkatimulo, umbuso, emandla kanye nebunguye bakhe. Uthi ke umfundisi ludvumo alube kuNkulunkulu. Hallelujah. Ngithi lesiphethe tikhiya siphethe bukhona bebuNkulunkulu bakhe kanye nemagunya akhe. Oh glory to God. Ngelibandla uNkulunkulu ushicelela kulunga emhlabeni futhi wembula inhlakanipho yakhe lephindaphindiwe etingilozini kanye nasetikhulwini. Hallelujah. Na ufunza ke incwadi yabasefesu sahloko sesithathu verse le-10 ithi ke kuze babusi nalabanemandla emazulwini batiswe nyalo ngelibandla kuhlakanipha lokukhulu kwaNkulunkulu. Oh hallelujah, amen. Nasekavala ke umfundisi uthi thatha indzawo yakho ebandleni, faka sandla ekukhuleni, emandleni kanye nasekwanzeni kwalo. Na ufunza kubasefesu sahloko sesine livesi le-16 ufunza ngelihumusho le-New International Version NIV ithi ke umtimba wonke uhlanganiswe ngayo ubambene nekwelekelelana kwemalunga onke awo njengokusebenta lokulinganiselwe lelo nalelo lunga kukhuliswe umtimba
wakhelwe eluthandweni. Oh haleluya, mayibonga inkosi. Uthi-ke umfundisi agcizelela, bani yingcenye ekuzuzeni imiphefumulo? Cabanga umphumela, sebenzela Kristu ngempumelelo emhlabeni wakho, ngobe yena ufuna kugucula umhlaba ngawe. Oh haleluya. Ngicela sisho umthandazo ndawusho emva kwami ngalokudayelekile. Babe lothandzekako, ngiyakubonga ngekungibeka emtimbeni waKristu kuba yingcenye lebalulekile yelicebo lakho lekugucula umhlaba. Ngithatha indzawo, ngisebenta ngempumelelo futhi ngihlanganyela ekwanzeni kwemsebenzi wakho emhlabeni. Ngiphocelela kulunga kwakho emhlabeni, ngiphindze ngithinze umhlaba ngenkhatimulo nangebukhona bakho egameni laJesu, amen. Qhubeka nesifundo ke lamhla utawufunda incwadi yaMateyu sahluko se-16 livesi le-18 nelivesi le-19. Funda incwadi yabaseFesu sahluko sekuqala kuqala evesini le-17 agcina evesini le-22. Funda kubaseKolose sahluko sesibili livesi le-4 nelivesi le-10. Nangabe-ke usebenzisa hlelo lokufunda leBhayibheli ngeminyaka munye, utawufunda incwadi yesambulo sahluko se-12 bese ufunda incwadi yaMikha sahluko sesithupha nesahluko sesikhombisa. Kanti-ke nangabe wena usebenzisa hlelo lokufunda leBhayibheli ngeminyaka lemibili, utawufunda imisebenzi yabapostoli sahluko sesibili kuqala evesini lekuqala agcina evesini le-13 bese ugcina ngencwadi yeDikronike lesibili sahluko se-13 nakubo. Ligama lenkosi malibonga. Ngiyethemba ukuthi nalamuhla le ncwadi isihloko sethu bese sifunda sibe sibusiso lesikhulu kakhulu kithi. Inkosi ibe nani, sitawuhlangana ngalokudako. Amen. Themba ukuthi ubusiseke kakhulu usafunda nathi incwadi yeRhapsody yamaqiniso. Kungakho sikunika leli thuba ukuthi nangabe ufise kwenda Jesu Kristu ukuthi abe inkosi yempilo yakho, ungashona ngomthandazo emva kwami, ukholwe ngenhliziyo yakho yonke uthi, o Nkosi uNkulunkulu, ngiyakholelwa ngayo yonke inhliziyo yami enkosini Jesu Kristu, indvodzana yaNkulunkulu lophilako. Ngiyakholwa ukuthi wangifela nekuthi uNkulunkulu wamvusa kulabafile. Ngiyakholwa ukuthi uyaphila lamuhla. Ngiyavuma ngemlomo wami ukuthi Jesu Kristu uyinkosi yempilo yami kusukela lamuhla. Ngaye nangeligama lakhe nginekuphila lokuphakathe. Ngidelwe kabusha. Ngiyabonga Nkosi ngekusinzisa impilo yami. Nyalo sengimvana kaNkulunkulu. Haleluya. Nangabe usho lo mthandazo, ngicela ukuhalalisela phindze ngikwemukele emndenini webaKristu. Inkosi ikubusise. Amen.